Maula temati Tuhan maule ate do nang dohoron nami dihamuna na marhamarang takasudahami haroromu akalaya kato pola do dihutur daka-daka akadik-dik ibing-ibing manot terhami akai botono tulang mudiso tok-tok kamu mabah hebat marhiti honon ma akai to sayang ge ma di pasu-pasu tuhata gabi nani udah muna sinur nak paha-paha muna asa dohonon nami masuk kata di situ itu tabung liha bin bazar sakotan bunga-bunga sinur nafinahamu gabi ma akan nani udah muna hebat itu asa bagot do nomor harto belum do yang do nomor rupiah horas mahani hula-hula muna magjalo songoni ma pagurun nami ng alih hebat itu berarti pakak mahokat na tubuh di panlabia tusiho mangalak kasoni dohto beri saya tusi maho dapat pasaudian alani pasahaton nami wa ulus panogu pahotok pasu-pasu nasihat Tuhani mabarohan masasona baik mamang gondang nahobar kisi Allah, ini